Dharmanagarni Shakaibari Amchayo Shangajaga Nai tongkha KGM Surya Multi Super Specialist Hospital Shakamnok Shangajagani Shamujotono Panyani Naikha Shakamnokni Shamote Bishak Zorate Tongi Tongkho Abonaina Bagai Chennai ni Surya Hospital ni Shimino Dharmanagara Phaika Dr. Orna Devi ke Bo Chennai Surya Hospital ni Medicine Department ni Barjao Tongi Tongo Karakshalo Dharmanagar Shakaibari bai Khobjak Shangajak Tongmani Shakamnogo Kokthum Pandao Phaimanjak Phaika Dr. Orna Devi ke Bono Karibo Kokthum Panda Phaimanjak Phaikya KGM Surya Multi Super Specialist Hospital Chairman Mohammad Abdul Rahim te Anik Debnath Kokthum Panda Klai Borg Shakalekya Dati ke Chennai Surya Hospital by Dharmanagar KGM Surya Multi Super Specialist Hospital ni final signature ngai thangka Shakamnok Shangajak mani puila nangkha 50 crore rang Phaitongnai dalthamni bisingo samungjotono pai thangnai abon logi dalbidal test bo khlaimai naikha Shakamnogo Kolkata ni Shimi bo Shagnai Konai rok Phanye hini Shaka plan to give surgery related services जो basic चीज़ें होते हैं like hernia or simple surgeries. We will continue to give care for those patients here itself. Those who require complicated surgery, जो बड़ा surgery होता है हार्ट का या ट्रांसप्लांट का या जो नी रिप्लेसमेंट का ऐसे बड़ा सर्जरीज तो वहाँ चले जाएंगे पेशेंट्स और वहाँ होंगे जो ट्रीटमेंट वगैरह फॉलोअप इधर करेंगे क्योंकि बेसिक जो सर्जरीज है बेसिक ट्रीटमेंट ICU केयर सब कुछ इधर ही मिलेगा एंड फॉलोअप भी इधर ही करेंगे। Bureau Report Kokkhorang